тамчыдай денедеги сүтүң менен талпынтып ак бешикке баккан энем, нуруңа мээримиңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүм белең. Асыл энелер үчүн, кыздарыбыз, келиндерибиз үчүн 8 март майрам менен, жаз майрам менен куттуктайм бардыгын. Бак дөөлөттүү болсун. Берде Россияда жүргөн кыргыз уул кыздарыбыздын баары өсүп өнүп, бак дөөлөттүү болуп, өмүрлөрү ден соолуктары чың болсун, иштерине ийгилик каалайм. Шеринен уюштурган жигиттерибизге рахмат. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, анда эмесе дагы бир не деп коебуз, жанагы бир колун бир дарбыз деп коебуз, бир арабызга дагы бир ырчы таланттуу кыздарыбыз бар экен. Анда эмесе сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен биздин арабызда жүргөн, жакшы көргөн, тааныгандар деп болсо керек, Рустам деген акабыздын кызы, Аруке деген карындашыбызды кызыбызды чакырабыз. Кол чабып койсоңуздар дагы бир конкурсанттарыбыз. Ömürümüzün olsun, ünün öçmesin. Sen ele karız emesin, bağırız ele karızımız o kişilerge. Kelingizler kadın konaklarında mesela, janakı reklama kılan kızımızda kayra çıkarabız. Komuzun koştuğusunda ayal zatını bugünkü mayramına şerineni kutuktap, kayradan ele komuzun koştuğusunda baktı güldüğün kızımızda. Mustafa Çarman Takılay'ın kalopumuza kutlu olsa kuran insanıdır. Akındardı caman deva, koyçu gitti bir baylan tavasını. Ağarlanlarla göçürsün, gözüm bir gün tanıgan, ağayından çeçürsün, gönlüm bir gün tanıgan, tuğanına batlagan, düşmanına canlan, olmaz caman aramza, olumsuz işte malına.
Erdi Kuday urardan 50 yaşta yaşlı otey. Akbaranlı kumbağın, atal basasın bağın. Elmin desin düşmandan iki gözün çumbağın. Öpün ketken iş üçün, öpünüp bala murbağın. Öpün çigit köp süylöy, çiçen çigit hep süylöy. Öncür böbün gekeni, uşuldun öptüdey. Göz qarашın buzulsa görgün bir adam öptüdey. Aynalbağan söz üçün, oğuzundu beker açbağın. Maqtap koygon adamga, o katındı çaçbağın. Çokton keler iş bolsa, korkup beker jatbağın. Bugün kucaman işindi, keyinki jerde taştağın. Yoldoş bolbo korkoko, çugartbağın korkoko. İş kıldırba çorkoko, külüp minsen küylödü. Eki jagın karanma, köyrön bir atqa gomosuna. Koyçu bayqap bir kalgan adamga. Çok rahmat. Baktığıl öneririm hiç kaçan ölmösün, ünün dağı hiç kaçan öçmösün degende bir jakşınakay sözlerdi aytabız. Sen ırdagandan keyin men dele uşul urdagım kelip ketti. Assalamu aleykum agayın tuğan aman bu amandassam jaman bu döyle da okşoyuz. Estebe sakın aytkanday, esensin be tuğandar, el içinde turgandar, kandaysыңар tuğandar, halk içinde turgandar döyle söyle okşoyuz. Kelingizler kadırlı konaklar, anda mesela bizin arabasında dağı hazırkı jaşlardın attары okumuş bolup kalgan. Janakında böböktörдүн attары. Kelечekte alardın atını aytıp, kantip çoğ ata çoğ ne deyit ekenmiz tele bilbeyiz kaldık o. Изаура, Мандалена, Валина, Алина деген аттар. Кейинки жаштардын аттары Кеша, Йома болуп кеткен. Ушундай жакшынакай болуп. Анда эмесе сиздердин астыңыздарга чыга турган жакшынакай жигиттерибиз, молодежь десек дагы болот. Анда эмесе жаштарга уруксат берсек, бийлешет экен. Анда эмесе сиздердин атыңыздарда Баха жана Русик. Кожа базар. Give me that rap truck. Come on.
Hazırkı kiyinki antrakta şunday bir gelişemi. Hazırkı yaşlarının bir isdeli olup kaldı, bölükçü olup kaldı. İlgeri bir jakşına kayla tansanız böyle anan dakılı türer edek bunlar. Kızlar olsa bunlar. Hazır emese, kudlu şunday kılıp sizlerden bağırdığınızlarda ilgertedenle bir koğulunuzga, jürögünüzge singip kalgan J-Tütüs komandasını jetektep kelgendigen J-Tütüs komandasında Jaşkıyal degen komandаны jetektep kelgen desek tağolatanda biz astыңыздарга Abakandık özüüzdün jigitimiz özüüzdün böbögü özdep koysak tağolat Oştun Kermetoğlu'nun kulunu Haşim Ahmetov'ta tosu algıla bardığınızlarda antraka biyige jetileydi. Koca boğazaşma! Çok rahmat. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, kadırlı konuklar. Mura bugün jaşnaqa bir barız, jaşnaqa geçeniniz sebep olup oturabız. Göğüs oldurabız. Muna yürüp gele жатқан ayarlardan 8 Mart bayramı bilen çin yürekten bizler kutlukdayız. Sizlerge albatta al ийгиликтер, albatta sizlerge. Biz açık yotkanda bizdin dostlarımızın atынан, jaşnaqa ili dostlarımızın atынан sunuşlar to'ldirib buni o'qib albatta bu garaz bo'lib qoladi. Şul canımızda oturgan bugün bizim alıstan, şul alыс esimde жаңылышпаймын, Новосибирск şarından gelgen, buna bugün bizim Kanibek News başlagan, Bakayatta firması başlagan, Jaşnaqay cemaat oturuşat Novosibirsk şarından gelgen konuklarımızdı. Ona bugün atayın şu yerdeki жақын dostları, Bakıt, Kanat, Asıl, Çıngız jana Arlen attı jigitler kutluktaşat andemese. Ушул төмөндөгү чыгарманы, ушул отурган достору бүгүнкү Новосибирск шаарынан келген жалпы бүгүнкү Каныбектин командасына сунуш этишмекчи. Анда эмесе келиңиздер, мен сиздер үчүн ушул эң алгачкы ырлардан бири болгон сиздер үчүн төмөндөгү композицияны сунуш этейин. Отуруп буталган жалпы конокторубузду ортого бийге чакырайын. Сиздер үчүн анда эмесе анан айнаттуу композиция жанарсын. Келиңиздер, барыңыздарды бийге чакырабыз.
Anda mesela bozbolboyuz kettik sizler üçün. Şu menin de kalgaç kırlarman turgan arasında bir kuplet özbegiri var albatta. Top burunda da bir gelingizler. Yine sizleri dağılı diye çakırağız gelinizde sizler için. Sizler sigantına da bu tadına kompozisyanın kırgızcası da böyle. Geçenizde şanlı olansın. Bu böyle horgırda bilip durmaz. Kettik. Üç kalan, ay desem,
Marttагы майрамдарыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалаң өзгөндүктөрдүн, чүйлүктөрдүн атынан майрамыңар менен. Ошо майрамыңар менен. Мы с вами, короче. Мы с вами. Келип жаткан майрамыңар менен. Жакшы эле. Я. Жакшы эле курсакчы. Ач, азыр жейсиңер анда. Келиңиздер кадырлуу коноктор, ордубуздан орун алалы. Анда эмес ушул микрофон колдо тургандан дагы бир жакшынака кылып пайдаланып өтөлү. Мына Ноорус күнү 21 мартта кээ биркилерибиз тааныйбыз, кээ биркилерибиз тааныбайбыз. Же ал бала президент эмес, же болбосо министр, депутат эмес. Ал бала ушул биримдик компаниясында эмгек кылган Автандил деген жигитибиз. Колуңду көтөрүп койсоң Автандил жогорудан. Кол чаап койсоңуздар жигитибиз. 21 мартта Ноорузга карата ушул жакшынака кылып балдарына бир элден баталап, улак берейин деп ниеттери бар экен. Угуп калгандар болсо барсаңыздар, баш байгесине машинеде тай, кой, тоок, күчүк дегендей ушулар белектери бар экен жакшынакай кылып.
ошол күнү баардыгыбыз барып ушул жигиттин үй бүлөсүнө бата беришке аракет кылалы. Анда эмесе биздин дагы ушул шерине уюштурган жигиттердин бир капталын жакшынака кылып көтөрүшүп өткөндө 8-ci айлампанын шеринен өткөзгөн жигиттер биримдик компаниясы ошол жерде отурушат. Үсөн, Автомобиль, Бакыт деген жигиттерибиз отурат. Шулар дагы биздин 100дөн ашык билеттибизди алып элге таркатып, бир жагыбыздан жардам берип отурат. Шулардын арасында дагы бир өрчө жигитибиз бар экен. Кол чабуунун коштоосунда Канат Мырза деген жигит экен. Конкурсантты чакырып, кел Канат бей, кол чабып койсоңуздар. Бүткүл аял затын куттуктайм, строительдердин атынан. Я вам желаю счастья, успеха и, конечно, любви. Бардыгыңыздарды куттуктайм, аял заты силерге низкий поклон, как говорится. Силер үчүн эски ырлардан шакекти өзүм талайын. Жолуңду, сунуп койчу колуңду, шакекти өзүм тагайын. Кып-кызыл гүл алып мен, таптаза жүрөк менен жаныңа өзүм барайын. Шакекти өзүм тагайын. Сени сүйөм десең, ишенбей мага деген, ишенбей мага карайсың. Назданып мени карайсың. Берип койчу жолуңду, сунуп койчу колуңду, шакекти өзүм тагайын. Кып-кызыл гүл алып мен, таптаза жүрөк менен жаныңа өзүм барайын. Шакекти өзүм тагайын. Шакекти өзүм конечно, в Красноярске, да, я хотел посвящать песню чисто от души просто. Если вы не против, где мы живем, надо соблюдать свои законы. Я хочу сказать эту песню, «Земля в иллюминаторе». Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, города. Как сын там один, как сын там один, грустит мать одна. А звезды тем не менее, чуть ближе все так голодны. Как часы затмения, тот звезды из земли выйдем мы. А снится нам Европа космодрома. И это лишь ледяная синева. А снится нам дрова у дома. Зеленая трава. Орбитами, путями с бенитами, прошедший нетари простой. Космическая музыка, плывает наш разговор, как разговор.
А сын грустит о матери, земля влюблена три, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, сын грустит о матери, грустит на земле она одна. Косится на мирового космодрома. И это лишь ледяная синева. А снится нам дрова, дрова у дома. Зеленая, зеленая трава. Ахмат! Ахмат! Спасибо тебе. Спасибо. Азамат. Неңерді көріп, аябай толқынданып сүйініп атабыз. Бұл илгертен қалған қада салтты ушинтип элге Россияда жүрген адамдарға тарқатып, бардығын чоғылтып отырып, сілерге рахмат. Мына қандай соның ғана нәрселер болып атат бұл жерде, ырдап атышат, билеп атышат жаштар. Ушуныңар көп-көп бола берсин, улана берсин, ишиңер ийгиликтүү бола берсин, мындан ары өркүндөй берсин ишиңер. Келіңіздер, қадірлі қонақтар, сіздердің ұрматыңыздар менен дағы конкурсант bir жақшынақай olған ежекеуіз бар екен, Аллағы бір Сағынбай әкәнің аккордеон қоштосында бір жақшынақай ағырда берейін дейді. Қандамесе, біздің да бір конкурсантымыз Гүлзат ежекеуізге қол шағып қоңыздар. Гүлзат ежекеуіз, танығандар қол шағып қыла. Танығандар дедім ғой. Oşanday olup durmayı var. Şıltım elle jöleni öttünüz mü? Kelingizler qadırlı qonaqlar, dağı bir Sağmayga ketpey tursanız, bir жақшынақай bir kızımız var eken, aldığı konkursant eken azayta öreylanda mese, sizlerin atınızlarda atın ile bizge жақшынақай kılıp jazdırıp ketdi özünüzün kızımız eken. Ay nazik kızımız, kel koy ay nazik.
kalsam sağlıcım Musa'dan kıyın bulu darmışım Açık aydı kaldım kama kırgın Açık aydı yer bolsun darmışım Cal calım cal calımsın Ardağım ardağımsın Açık aydı kaldım kama kırgın Açık aydı yer bolsun darmışım Çoğ rahmat. Sağmayga sizge dagы rahmat. Молодец. Бизден шунчалык тиңип тепкичке. Ушул шеринени уюштурган уюштуруучулар силерге биринчи силерге кааларым чындын солгу ишиңерге ийгилик рахмат. Кыздардын биринчи ушу 8 март майрамы менен куттуктап, экинчиден жаз майрамы менен куттуктап, ушундай чоң шерине уюштуруп той бергениңерге ыраазыбыз. Аябай дегенде жакшы уюштурулган уюштуруучуларга рахмат айтам. Ишиңерге ийгилик рахмат. Бир жакшынака бир жаңылык айтсам, бул жана бизди мактап жакшынакай кылып айтып биздин Сүйүнбек деген жигитибиз бар да. Айтабыз дайыма ушул жаштарды демөөрчүлүк кылып, спортто, мына жакын акыркы күндөрдө улакта дагы ушундай колдоп коштоп келеткан бул Сүйүнбек жигитибиздин үй бүлөсү менен бир күнү отуруп калсам, баарырдайт экен. Балдардан бери өзү кошуп ушундай үй бүлөнүн бул дагы бир жакшынакай болгон нерсеси, үйүнө кирсең ыр менен ырдап отурган үй бүлөлөр жакшы болот экен. Анда эмесе ушул Сүйүнбек жигитибизди дагы кол чабууну коштосунда 2 кызыны алып чыгып бир жакшынакай кылып ырдатайын. Дагы бир конкурсанттарыбыз деп эсептейли. Кол чабууну коштосунда Сүйүнбек үй бүлөсү. Altı жарым болуп кетти сагады Күн берип ауырып кетти Кечээ келген бардык келе жаткан 8 март майрамы менен куттуктап, энеке бактырды кабыл алып коюңуздар.
кеченин негиздөөчүсү атабызга гана берип койсок, атама Тынч Курманов кабыл кылыңыздар. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim. Bugünkü şehrine hoş gelipsizler. Jana sizlerle işlerinizlerge iyilik, maksatlarga жетишиңиздер. Jana жалпы эле şu keçen uyuşturgan Bilay'ın kızmatта жүргөн жигиттерге ыраазычылыгыбызды билдирем. Жана ошондой эле бүгүн жакында боло турган келе жаткан 8 март аялдардын байрамы менен куттуктайм. Сөзү Бектуруш Салгамани. Hoş gelipsiz. Babanız ülke.
сіздерге дағы жақсы көп тілектерді қалайым. Азыр кезекте сіздерге арналған сөз Бектур Салғамани, Болбон өзімкі тілектердің езгісін тілегілер. Жол açılsın үйленім дегендерден алыстасың көшпесең сен саладан амандығын тілейді мекен жерден ұйқымыз тыныш болсын деп тілегейді кетпес бақыт болсын деп тілегейді қар көп жаусын кешікпен келіп көкке тырманданға толсын деп тілегейді Dilегілі тарынған кечерсінді Табыш әлек кішілер кезіксінді Кыз молдарға бағайтсын барған жерде Көрлер көріп дүлейлер ешінсінді Çok vakit surağıla Yetimlerden akısın cebegile Cesirlerden cetkile dubasına Tuğra düşön takdırın niyetine Dileklerden izgisin dilegide Kabul olsun bağındın dileginde Kalayım dileyim men dağı gütelime Kabul olsun bağındın dileginde Kalayım dileyim men dağı gütelime Rahmat. Қол шапаңыздар, алда бір шу конкурсатымызға өте жақсы ырдады. Анда бесе қадірлі қонақтар, бізден бүгінгі шерінемізде дағы жақшынақа болған қыздар интермедиа даярдап келісіп тұрған бір көе болып қойыз. Анда бесе таныштырып қойсам, городской комплекстің қыздары де бізге жаздырып кетті. Анда бесе сіздерді дүркіреген қол шапаңыздар менен қыздарын интермедиасы көріңіз көмесен. Маэстро. Үйнені қаптыған кризис жылып жүріп отырып текеден де үйне жетті. Bir yıl oldu bir günümü barmadın. Bir yıl boyu bana bağıp çarçadın. Bir günahı son ilginin olmadı. Bir duyunda senin fayda kapmadın. Mancok, nanım basıl maycok, mayım basıl çaycok. Mancok, nanım basıl maycok, mayım basıl. O şendikteki işte keli koşardı gözü cünüp kaldı. İçki baykuşta çok varmış deyteli. Ayla çok, aldağı kıçak asıp dağı bir ulakta törep saldı. Teke içki menen ulakты kıya albay. İçki menen ulak göz yaşıntıya albay. Teke cünüp kaldı iştep kelemde Bişkek'te aray. Adigende teke tınbasta telefon çalıp durdu. Ança bıçakça da salıp durdu. Bir roh köğütmeyle teke bayağıda telefon çalmay kaldı. Alaymes akça da salmay kaldı. Telefon çalma dursun mayakta vermey kaldı. İçkinin ervi kaynap. Ança mıça kalgan çöptön çaynap. Tekege telefon çalat. Tut, номер занят же, sizin aparat гонит. Эчки кайра çalat. Tut, abonent недоступен или выключен, tekşerip kayra çalınız. Eğer şekşiseniz şarga izlep özünüz barınız. Eçki nervi kaynap ulağına kayrap. Men, böğünді qarap durgun, men gelgeçe bakıp durgun. Apay, basacağındı. Açu menen kırıp salam barındı. O şentu eçki köçelerdi tintip girdi. İzlep жүрүп tekeye de jetti. Teke жүргөн экен, çetin bir çeşitli parkta. Anka
Бұл сенің тоң емес, башқа дүйні. Көп башты ұртпай кет, я говорю ақша нет. Күйдім бір ғана күйдім мен. Sarayına geldi, eski ulak dostu bastından çıkart. Apam geldi, atam gana. Apam çıkarıp üçüncü aşkili, çıkarmış olacak şeyli. Bir komelimin tekini, bir seçi baykuş baş deli. Sevdiği sırdı al gezi, siz bizi gerek yaşnemi. Bu balda korkup koy balım, ata usun şakur. Hoş ettik gündür öttü. Eçkide öçüşkünüz bu kamenin cürüp gitti. Sende kızga şey olma. Kökteki yıldızdı, kaşı konduzdu. Jet albay men arzu kılınma. Kökteki yıldızdı, kaşı konduzdu. Bolon iş bolmasın bu kanın sarayına girip aldı. Apa ke. Oh, ulak bolsa bu kanı at alıp aldı. Sağlam Rab'dan kandaysın kaydasın. Macit yürüt tabalbay aylasın. İlyas Brat'tan men dağı sağlık şok. Kaçan görür yaşlıktın paydasın. Şaşta inin yaşlığında gelir. Aman yaşlık süyüsün dair. Aspektin mi 102'ye gele kal. 135 uşul yerge gelir. Bir günü girip geldi baykuş tekke. Canında çelişi yok ceke. Körgün can ayağıday. Bulatnoy teke çok bayağıday. Közünün çıkarıp yaşın cerge salıp başın geçirim surap durgan jeri. Yaşlığım tatal yoldu. Canım Doğumdum kanatımdı, kayrı aldı. Yaşlığım tatal yoldu, şanlışı. Doğumdum kanatımdı, kayrı aldı. Hey teke, ukkun, azıl menin kuyum buka, men bukanı suyum, buka menin kuyum. Sen yol atış. Annemin adın degensi canla, canla. Üçlü saklasın canla. Baskısı eşkimisi canla, canla. Ömür bir suyla düz canla. Gelingizler kızlar. Demelerde müyüzlerde çeçkile hiç kim tanımay kılmasın ha. Kanamese sizlerden kol çağınızlar menen kanamese rahmat kızlar.
Hoş geldiniz. Azamat.